anto na agyang ko ta rukun ko sambayang. Aya rukun ko sambayang na ma yatawaqqafu ala sihhati shay. Kaniya natigin susat iman akinang ngala na manggelebak ka kaayabu akaketarim agyang ko ta simbang ka ng gulalan sa agyang ko ta rukun. So sambayang na madakli rukun. So sabad ko mga ulama natigilan na sa pulagu talo. So sabad ko mga ulama natigilan na sa pulagu pito kay ni manirano nagyang ko to kaptirg ke sa dimate ko umani ka katugalin na kasi ko sa timan na rukun. Giyang ka iya rukun sambayang na adman na matuan sa rukun qawli na rukun fi'li. Anto ni rukun fi'li na detaro kaptugalin. Anto ni rukun qawli na gito so mbatian ka. So mbatian ka na ad na sunnat ro na ad na rukun ro. Na anto ni rukun na giyang ka iya pagalisandano. Na gito so rukun qawli. Anto ni mana qawli na ya qawli na kanya natigyan so al-lafdu min as-sawt. Gito so kambati aka kailangan na ana lumiro na sounds na lima timan si iko sambayang. Kailangan na tigyan na ad na lumio as sounds si iko kambati aka. Kailangan na manag ka. Na lima timan. Antono to paganaya kailangan na manag ka sa imam antakas ka ma'mum na paganero na so takbiratul ihram. So paganaya ka takbir ka. Ketika Allahu Akbar kailangan na manag ka. Uding ka manag na datari maaso sambayang ka. Ikadua, so Fatiha. So kabati ako Fatiha. Ikatalo, so tahiyatul akhir. So kambati aka sa tahiyata muri. So last na tahiyatul akhir na gito ikatalo rukun. Kailangan na rukun qawli. Kailangan na manag ka. Ikapat rukun qawli nas kaniyan so kambati aka sa salawat. Ayaman na tahiyatul akhir nagyang ko to so kambati aka taman sa giyang ko to asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Na gito tahiyatul akhir. Ikapat nagyang ko to ka silawat ka kunabi Allahumma salli ala Muhammad. Nagyang ko to ka silawat ka kunabi na gito ikapat rukun qawli. Aya ikalima nagyang ko to so paganaya salam si kusambayang. Assalamu alaikum warahmatullah. Dito na kailangan naman nagkagyang utapagan niya salam kagito irukun qawli. So ikadua ka sila maka na sunnah to. At ikaw di ko sumalam na steri maparin susambayang ka ugay dami lapis ka sa bala kalapis kadang kaming gulalan so yaman na niyan na sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bali ay miswatan no saya rukun qawli kailangan naman nagkahayma mo mantakas ka na imam na lima ka klase. Paganayron so takbir, paganay ka takbir ka kapsimbayang ka. At so katugalin akan sa sambayang. Katugalin akan sa rukun datari berato ka prokwa kan na kaino kailangan naman dinno to kailangan lubang nga manag kay gito na sunnat bedno to kailangan ugay na mas mapi amanag kay gito sunnat yan. Ikadua na so Fatiha. Ikatalo na so tahiyatul akhir. Ikapat na so kasalawat ko nabi. Ikalima na so kasalam sa paganay. Giya lima timan na udingay ni manag o sambayang ka na invalid so sambayang ka. 5. Anto na ikatanog agiyang ka kambati angon. Anto na ikatanugiyan. Na ad na tigyan na 5 ka bulyum. Abiyan lesay agiyang kaya mga ulama. Agiyang ko to 5 ka bulyum na ad mambu ko kumanian. Paganayron. A volume nagito submatwa sa afdal al-isma'u bi nafsi. Aya tigyan na paganay volume nagito so pinakamapi a volume agito so ayabu pekan nagkukapmati akan naskab. Skabi pekan nagun di ka peka sarang ni ko padeka. Ikadua na mubah. Aya mubah naman kana fi janbika yasma. Paman aya mubah nakapakay da problemaon. Ana aya katanugian na so sabala ka napkanag yan detaro tika Allahu Akbar. Na usually napkanag ko to normal o tapkanag ka. Ikatalo na makruh. Aya makruh na di ka suswatu Allah. Kung gulaw lang ka, ada ka madusya, wait na o din ka yung gulaw, lingaw tong gulaw la, nambalas ang kunu Allah. Anto na to, man ka na ba'da janbika yasma. So oryan ubayin ka. So ubayin ka, na sukman so ubay niyan. Na miyan nagyan ko to kapmiti aka, na makruh to. Damulog sa haram, makruh to.
makruben ti ko to Bismillahirrahmanirrahim kenagagian ko to ikatalo asarak na batan to batanog na bes kaso imam ibarat ko na bes kaso imam na kailangan naman nagu makmum. Ikapat nagi ito so pembetuan sa haram gitu ikapat volume to na haram ngayon to anto na ikasababan sa ki haram agyan ko to akap betia iyan kay sabab sa sun suy sa kadiman ay pa kanag sa agyan ko to kap betia iyan teri masusambay iyan o gayid na haram agyan ko to akap betia iyan sa miya katanog-tanog kay sabab sa kanabas kanyan so imam nagusabab sa agyan ko to akap betia iyan na kanaba gito inisugo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagumya kasara ni siko mga dima biya binasagyan ko to manan yan kapakaya may binasaso kapaka kokosyo makapakaya man ako concentrate to mga dima sa agyan ko to dira ni kasumbayang na anto na ikalima volume nas kaniyan sukmetuan sa volume invalid ditirimaan na anto no to yaqra'u bila sautin hatta nafsahu lam yasma sa kaniyan so mbetias kaniyan ada bone mana niyan ada bone sounds ditaruh di mana mutumud ada bone pelewa sound hatta nafsahu lam yasma tama sa giginawa niya na di niya natigyan keneg na da oto tarima aso sambayang yan di na ada penat gira ko na pengira tigyan na mas mapi ayak mbetian na sopuso akan kay mas kebebayan to Allah di aso Islam na ana rules yan ana ibabagay rakta ng Islam a rules na giti pagunutan tano ka gitu bu ikapka mana niyan na kapka kaptugumpiya tano sa giyan ka iya kapsimba tano si ko Allah kalimutan wallah tuno to paganaya volume afdal sus kabit pekanugun ikadua volume mubah kepakay anto na dataro kenugu ubayin ka giyan ko to kapmbetiya ka ugay na kanabatan tumatanog ikatalo na makro ay man na makro na hated di ka suswatu Allah dakon madusya ugay na o ibagak ka na balasangon wallah skaniyan so kenugagiyan ko tuwa ubay ka so ikatalo na miyan nagyan ko to kapmbetiya ka ikapat na volume na haram kay sabab sa ayad na miya kanaguna sunsuy sa kadima ikalima na invalid kay no to mbetiya ka na di nga kenagsukmbetian ka letar ka tigilan di man mutumod na daw to matarima so simbang ka na anda din tanwagyan ka iya mga ukit-ukit sambayang kapagabdas so ukit-ukit simbatan ko Allah kay gibi iptigumpiatan sa dunia lungan na mauri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله رب الحرم